Dobro večer svima. Hegel nas u svojim spisima poziva na buđenje. To je jedan poziv kao onaj što može da se naruči u hotelu. I neko bi rekao kakav poziv, kakvo buđenje. To je poziv običnom čovjeku kojeg on pita da li je tebi sve u redu u životu, da li ti ide sve potaman, jel ti nešto fali. Ako je odgovor da mu ništa ne fali, onda u redu, nemoj da čitaš Hegela i nemoj da se baviš tim višim stvarima. To je blue pill tip čovjeka iz Matrixa. Jer pretpostavljam da ste svi gledali film Matrix, koji je, by the way, veoma hegelijanski film. A taj Hegelov poziv bi bio red pill, crvena pilula, koja kaže, ako ti nešto fali u životu, šta ti fali? Pa recimo, fali mi ljubav, fali mi poštovanje, fali mi nekakav društveno priznanje i tako dalje. Dobro. Hegel kaže, to što ti fali, to će te spasiti. A ne ono što imaš, nego baš to što ti fali će te probuditi. On smatra da svaki naš uspjeh, svaki naš napredak je zasnovan na onome što nam fali. Na engleskom bi se to reklo lack of something. I Hegel je uspostavio par tih stepenica kroz koje ljudski duh treba da prođe da bi izašao na čistinu. Evo ovdje imamo jednu sliku koja se zove čistina, clearing. I ta čistina, to je na kraju. E sad, između početka i kraja šta se odvija? Odvija se ljudska drama. Poziv Hegelov je u stvari poziv na dramu. Te stepenice kojima čovjek treba da se samo ostvari, u kojima treba da se on pronađe, one nisu lagane. To su najčešće teška iskustva u životu. Ali jedino takva iskustva su po njemu ključna i važna. U tom sazrijevanju duha. Njegova knjiga se zove Fenomenologija duha i to je meni bila jedna od najzanimljivijih, ne samo knjiga, nego uopšte ideja. Dakle, svaki čovjekov život, i onaj najobičniji nekog čovjeka koji je siromašan i koji nema ništa, on može da se potpuno promijeni. To je jedna magija, to je nešto jako zanimljivo i to je jedna od mojih glavnih tema u mom slikarstvu. Jer ja oko sebe, morate to priznati, viđam 90% ljudi koji su ti zombiji, znači ti, kako kažem, obični ljudi, koji ne žele wake up call, znači oni ne žele buđenje, nikakvo. Ali samim tim ne žele ni sebi ništa dobro, ni svom društvu, niti žele kakve promjene. I oni su ti takozvani sistemci. E sad, moje slike na neki način govore o tome. I ova serija koju vidite za mene, koja je tema duh, je konkretno bila inspirisana sa ovdje nekakvim ekvadorskim pinjatama. To su predstave duha za Novu godinu koje se uzimaju, prave se od papir mašea, od kartona i to se pali. Pali se zli duh stare godine da bi nova bila dobra godina. I onda sam odlučio, a već dugo imam tu ideju, ali sam onda odlučio da bukvalno crtam te fantome i te duhove na slikama. I imamo, na primjer, ovdje iza mene sliku koja predstavlja romantičnu ljubav, duh romantične ljubavi. Koji je također jedna stepenica u životu. Dakle, to je taj hegelovski princip drame. Jer vi u ljubavi doživljavate ko sam ja, ko je onaj drugi, jel? Ko si ti. Na najintimniji, najličniji način i nekad jako dramatičan, često jako dramatičan. I to je za mnoge ljude teška prepreka kad izgube nekog koga vole ili koga su bili zaljubljeni i tako dalje. Ali to je nešto neminovno što vas vodi ka nečem višem. Da bi kasnije čovjek, kad sazrije,
mogu sebi da kaže, pa dobro, ja zaslužujem svejedno da budem voljen, ja ću naći nekog da me voli i volit ću ja nekog i tako dalje. Dakle, nema bez te drame nikakve zrelosti. I to je taj duh. Ovdje imamo sliku umjetnikov govor, iz njegovih usta izlaze crne ptice. Jel? To može bude nešto čudno i bizarno. U stvari ne. Te negativne stvari, kao što je rekao Hegel, one su sve u stvari dobre za naš napredak. Dakle, treba pričati, treba sve te negativne emocije proći da bi se one mogle integrisati. Da čovjek ne bi, kako da kažem, puko, jel, po znacima navoda. Sama slika je inspirisana atmosferom Pacifičke obale Ekvadora, gdje je jedna tako bizarna u pozitivnom smislu atmosfera jednog totalnog mira, napuštenosti od svjetske civilizacije i tako. Onda sam osjetio jednu vrstu slobode tamo kad sam bio i ta jednostavno slika je spontano izašla. Na ovom mjestu ću da kažem također da ja svoje slike ne pravim kao ilustracije, nego ja od njih zahtijevam da u sebi imaju tu dramu, jel, unutra. Zato ja ne koristim ni fotografiju, ni nikakve reference, čak ni pop kulturne reference izbjegavam, jer ja hoću bukvalno da vi kao gledalci imate, i ja također, da imamo direktan pristup mojoj duši, mom iskustvu ljudskom. Bez tih posrednika. I to je jedan klasičan hegelijanski ekspresionizam. Ovdje jednu dihotomiju duha i materije. Dakle, kroz taj rast čovjekov, on raste od materijalnog ka duhovnom, u stvari. On, što je stariji i zreliji, on vidi da je ovaj svijet u stvari samo izraz duha, nekog višeg duha, neke više sfere. To je još jedan aspekt umjetnosti koji je jako važan za mene. Ovdje imamo sliku također Good Times, gdje je prikazan jedan umjetnički par koga prate duhovi koji nose njihov teret. A to su ti bijesovi, jel, što kaže Dostojevski, a svi znate i za bend, naš odličan bend Bijesovi. To su ti bijesovi koje mi moramo integrisati u sebe. Koji moraju postati dio nas. Dakle, mi danas živimo u tiraniji feel good filozofije, koja je jedna ultrakapitalistička, možda čak i, ajde da kažem, satanistička ideologija, gdje čovjek u jednom jako bolesnom društvu mora da se osjeća dobro i srećno i tako dalje. A ja mislim, bez unutrašnjeg rada i bez filozofije, odnosno bez religije, bez umjetnosti, bez tih vrhunskih idealističkih nauka, nema prave sreće. Vi danas neko pusti među ljude nekakav virus koji namjerno pusti vještački napravljeno, pobije milione ljudi i sad ti ideš kod psihologa da se povodom toga osjećaš dobro. Da se emotivno ti povodom toga osjećaš dobro. Ne da se buniš, ne da se boriš, nego da imaš mir u duši. Ja kad kažem duhovnost mislim na jednu akciju, znači kad čovjek dođe do clearinga, do tog raščišćenja, ovdje vidimo ljude koji su sa tim svojim maskama duhova, skinuli su te maske i oni su sad pravi ljudi na čistini, na svjetlosti i oni mogu sad da odluče bilo šta, ili da se bore, ili da rade, ili da prave djecu, ili da predaju u nekoj školi, ili da prave neki biznis, znači, ali oni su sad vrhunski ljudi. Oni su sad formatirani. Znači, ja bih Hegelovu filozofiju i uopšte ovo što ja pričam zvao formatiranje duha, formatiranje uma. I evo, kao što vidite, moj život lično, ja sam bio u ratu kao dijete, zatim sam proveo 10 godina kao izbjeglica u izbjegličkom centru. Nikad nisam imao nijedan dinar od države, niko mi nije skoro pomogao osim nekih pojedinaca kojima sam zahvalan. Ali ništa me to nije spriječilo. Ne samo da slikam, što to se graniči sa ludilom, jel, da ja hoću da budem umjetnik i tako dalje, nego čak i za neku svjetsku karijeru, evo ja sad malo i po svijetu izlažem i tako, sve iz ničega.
casino. Como casino, Gracias. Yeah. Hajde da kažem, da sumiram, za svakoga postoji taj wake-up call, nikada nije kasno, ni u kakvom dobu, čovjek ne treba da prestane da uči, treba da ide naprijed i to je to. I to je taj progres. Kad pričamo o progresu, mi govorimo u stvari o progresu unutar sebe. A ovaj spoljni progres, on je relativan, zato što može biti dobar i loš, zavisi kako ga koristiš, tehnologija i tako da. Ali taj unutrašnji progres je pravi. Znači, jedini pravi progres koji je temelj svakog drugog progresa je unutrašnji progres. A umjetnost je jedan od alata, jedna od istina tog progresa, gdje može da se uvidi istina tog progresa. Hvala i doviđenja, ali bih vas zamolio da ovaj video podijelite, jer to mi jako znači da vide neki drugi ljudi gledaoci. Tako radi algoritam, moji prijatelji vide na Facebooku, ali volio bi da vide prijatelji mojih prijatelja i tako dalje. Da me malo na taj način podržite. Druga stvar, ko je malo dobrostojeći, može da naruči moju sliku, jednu inspirativnu sliku koja u sebi ima sadržano ovo što sam sad pričao. Ja ću mu tu sliku poslati, nek mi se javi, dobit će katalog, cijene i tako dalje. Hvala još jednom i doviđenja do sljedećeg puta.